Prelazimo na definisanje površina obrade. Da bi definisali površine obrade, potrebno je kliknuti na polje Extract Machinable Features i program SolidWorks automatski definiše površine obrade. Površine obrade koje je program definisao prikazane su ovde u ovoj regiji. One nisu uvek u potpunosti odgovarajuće. Često se dešava da ih je potrebno obrisati i nakon toga manuelno definisati, mada sa druge strane, isto tako često, automatski definisane površine obrade treba ostaviti i uz određene korekcije i modifikacije iskoristiti. Uz uvođenje novih podoperacija ili naknadno obrisati ako se kroz analizu izvede zaključak da su iste neodgovarajuće, suvišne ili nepotrebne. U ovom primjeru izrade upravljačkog programa poslužit ćemo se automatskom definisanju površina obrade koje nudi analogija programa SolidWorks. Sagledat ćemo ponuđeno i na taj način izabrati najbolju ili najprihvatljiviju strategiju obrade površina u datom trenutku, uz eventualne buduće modifikacije kako je malo pre rečeno.